Sikubingelele sikwamukeleke kwi-channel yithi sibuyile la kumelaphi wendabuko osemkantibovu ngamakhambi esithu sethembisa la sikhona khona ucosha ulwazi sikulethele lona udokotela esinayo njengamanje udokotela Msimango okugedla mina ngigama uxolana Inoki hamba nathi ke sisaqhubeka nje siba nengqondo noba Msimango udokotela sikubingelele. Ngibonga kakhulu futhi ukungenelela kwakho ngibona sibukela emakhaya ukuthi ngiyabingelela nonke la nikhona ngokuhlukahlukana kumina. Dokotela asikhulume nabantu abagula abaphethwe izifo ezihlukahlukene la kodwa siqale ngomuntu ophethwe yindwala yaluma ngaphansi sekunesikhathi eside umuntu onjalo uyakwazi ukuthi elekeleleke nikwazi ukuthi nimlaphe mina njengabalaphi bendabuko. Futhi uyalapheka lo muntu nethi ukulaphekeni kwakhe kukhona uhlukahlukene abantu kunabalaleli kahle le ndaba intwala zihlukahlukene kakhulu. Intwala kukhona lezi zikhona lezingena ngala ngembili kukhona lezi zingena enhloko sekukhona lezi esihlala emphethweni wempahla le ntwala zihlukahlukene ufuna abantu bazi baqaqele kahle ngathi ngoba ubona kuyintwala athi zonke ziyafana lezi futhi lezi zihlala ebhulukwini azicale lapho ke zikabili nazo lezo ntwala ngenzeka ukuthi kuthiwa ukuthi khona into thize kini o ifa thize kini eliza kuwe kuye ngokuthi le daba zakho zizibusisa kanjani uyangithola sikukhona nokuthi zibe khona ngensila yakho ngokungqola kwakho ungagezi kungawashi impahla lokugcina ihlanzeka nje sekukhona lezi sihlala enhloko lezo ungathola ukuthi ukhona ugogo ekhaya umkhulu ekhaya bekanelifa elithize ufuna uqala alibone ukuthi uyalistore yini ekhanda lakho liyahlala yini noma liyahluleka ziyaba khona lezo sibanyama nje sishayina ngathi unawuzibhekile ngathi ibhodlela lokubhodlela liweshayina ya ziyaba khona sekukhona lezi ngathi zibomvu zibrown yana lezo nawo insila ekhanda o insila ukuthi uthwala isicoko mlide la liyachisa ujuke lemjuluko wakho nalensila lakaqanda elithize sengila kwakhela khona sekuthiwa uneyintwala ubona qala ngezinto ngathi umhlophenyana ngathi maqanda yana amhlophe so kuba khona kuba neyintwala sekuthi lezi yazangale kabogogo kwabomzamduna ukubone abantu abangakalusanga ngeke bayazazi intwala engizokhuluma ngazo manje umuntu olusile lo umuntu ohamba ehlathini umuntu owazi ukuhlakula emasimini umuntu owazi ukuthi yini indlu etshani yakhiwa kanjani ubujutshwa kanjani utshani obambile isikela lokusikutsha zikhona ke le ntwala lezo zozithola la etshanini lo tshani lo liqhunga lelifula sibiza ukuthi ilifula okungabi nje ngeliqhunga elikhulu nje kuba kahle nje phakathi naphakathi ubheke lenhloka lotshani ngasikhathi ingakuhlaba ilinyeva kwayo dibhaqa la kulomqophe dihlale khona na uhamba ungumfana ukuthi umfishanyanyana abantu bagqokise oversize elijezi olibhuluku bophe ngentamo na uhamba ngathi uyawuphutela uphi uyathi shadi dingangena la kunoboya khona ziyahlala lelo ntwala lezo sidibita ngokuthi ngesiswati dingwensese utholakala wena uhleli noma ungathi uyabuka sometimes ngeke uyibone ngithi iluma ibhaci sithele phakathi wena ungayithopha uthi uyinwaye amakhwapha ihlili lento la kuyakhele nase iyakhele kuba nokuthi lengadi yakho bese iyangcola lengadi yakho iyangcola utholakala umuntu lokuthi uba netinkinga yana etithize nje ungaba umuntu benelonda ezingapholi ungaba umuntu uthi uvele ebantwini ngathi unesigcwaqo umuntu ongathandeki zinemthetho nje omubi leza zesigangeni zasetshanini kodwa ziyalapheka ba lezi ezisichitho ukuthi bakwenqisele ngazo uPhumenqo noma ulalela umuntu onazo wayithola kanti yena ufakwe zona walala naye ukuthi wayithola noma kabili sayini ulalela umuntu onazo wakufakela zona noma bakuthelele zona ukukuthelela wethu akukho abantu bangayenga lento akukho le ntwala lezi bathi izisichitho ufuna babe clean abantu izona lengikhuluma ngazo ukuthi yinkwensense if umuntu anengwensense ungayothenga odetol ophuza omagazini uthi wena uyayiklina ngokuhlangeniphile ini ukhwaye ufaka ushikishe urabe ini yakho
zizophola la nyameni yakho la zingene khona kuzoba kahle seziyoba zihlale ngaphakathi kusho ukuthi ngamanye amagama wena nawungaba nensila ethize ziyavela senazivele kimi ungumsimango ngiyolala noZodwa usithola and uZodwa nasithola nje naye lesigcwagcwe enginaso noZodwa unesixhwaxho zikanjalo le ntwala ke baba mayi process yakhona yokuyilapha umuntu ufuna angapenta angaphuza into ethize nenza namgcaba nenzani asimcabe baba lo muntu ufuna ezela ngimenzele imbida number 1 2 umfaka ispade 3 le spade ngomnika ukuthi awusifaka maybe imalanga athize ekhaya uthi sibulala lelo lehleli la kuyesinyeni kumbe sibulala lelo lehleli la kuyekhwapheni ngoba nalo letintwala labanye abantu ufuna babobhekisisa lapho kuyenzeka ukuthi zakubamba umncane lentwana uthi na umdala lento yakhela la kuwo naseyivumbu kumdala ivumbuka ezilithumbu uze umuntu athi ngivele ithumba la ekhwapheni or ngivele ithumba ngalamuva esipunu or ngivele ithumba la ngathi emblapheni isayila lento ukuthi wake wena empilweni yakho wadibana nalo sokumbo wawe laphisa ngebudokotela ngamaphilisi ngoba amaphilisi ayilalisa lento asozela iyalala yakho kubala mara life kwakhona really for sure ivuka ngamandla kodwa uma utsensebenzela amakhambi esinje ukuthi uyampeta aphinda into ayiphuzayo zokuthi ngaphakathi lapho ugarantiwe ukuthi angayiphinde lapho yaphola baba ngikuphinde ihluphe angekuphinde ibuye because imbiza umsebenzi wembiza abantu ufuna ba understand imbiza abanye bathi mina ngiyiphuza imbiza but uyophuza umuthi iwoods ayophuza bathi na imithi na le syrup what imbiza yinto kusina uyiphuza la ulimale khona ngaphakathi ipholise or sive sihlangana sifake na something ukuthi sometimes na ipholise nangabe kunobovu idonse lento le ukhona ukuyikhipha na uya endlini yangasese so imbiza le ayifani nephilisi uzophuza liqede le pain kodwa akukho into ozoyikhipha ephilisini ayikho into ozoyikhipha le pain aliqeda isilo exactly qeda le pain so imbiza iyapholisa iphinde ithathe lensila iyikhiphe le evisa wena ubuhlungu ngaphakathi ngoba nginelithemba ukuthi wonke umuntu nathi kuyapainana it means lapho kuletho ukuthi inyama kuleyo mkhakha lo khona ungahlikisekanga kahle khona okungahambi kahle futhi egazini maybe sekunglakuva khona ipain so ufuna uthole into ezofika ikhwebule phinde futhi izame ukukhipha leyo doti ulawo uzokhona ukuphefumula kahle yeah no so ukhulumela konke asiphethe ngaleli intwala lezefa uthe kunentwala zefa zona zelashwa noma ngimazi ikhona nje ayiyeka nje zoyiphelela zonke ayilezo azilashwa bhuti kufana kanje le ntwala lezo ungaba nazo angezikulunge zoba khona usibona usithuke nokuthi intwala mara asingihle lezinto azizelanga uzodla igazi lakho sizele kuzokunika isayini ukuthi thina zilethe lokho kufana nani mfowethu ufana nembungulu endlini asesi sicungele kuyo imbungulu endlini ungafika lana mina ngazi ukuthi unembungulu ulale unkolana uvuka ekseni singakakulumanga but kufika umuntu oqhamuke ngento embi ngemibono yakhe embi ngemithi yakhe inafika lalela zimvu ubusuku bonke mina ngilela ngizwa lutho lezo mbungulu is either ungaba inkosi kini ongaba induna ongaba ikhansela angisho ukuthi abantu benkosi nasembonela intwana lenthe yazi izoba amakhansela cha angipromote lo zishiyene lezi zinto engikhuluma ngazo ungaba induna ungaba ikhansela ungaba isikhundla esithize because lezi zinto ufuna understand uyazizwa imbungulu zihlala kufuna la ngathi kumnyama khona asifani nokhaya so uyabona na umuntu ungaqhuzumela shothi uhambe emnyambeni mfowethu awusekho ekhayeni ngoba lapho awuthembi umuntu ngifuna bezwe abantu kamhlophe ukuthi why ngikhuluma ngale lapho awuthembi umuntu shothi into nento yakho na uyenza kuyakhanya kumnyama kuyafana ngoba awuthembi umuntu so le mbungulu ziyaba khona nalezo ntwala lezo ngikhuluma ngazo ziyaba khona kodwa na umuntu ke ohlanganiphileyo ngathi uthi na uyibona leyo ntwala lezo o lezo mbungulu lezo wakosa ukuthi
ubona unemuntu wakho wazi ukuthi lo umuntu wangumthandazeli kumbe umprofiti kumbe igedla ufana nomsimango kumbe sangoma ugijima uye ngakuye ufuna ukwazi ukuthi le ntwala lezi nje zokugulisana noma yilezi ezilethwa ngokhokho nabomkhulu ngoba endulo nifuna nazi kahle kwakuboshwa amajobo namabhebha kwakungekho ibhuluku nesiketi kwakuboshwa amavadla ngikhuluma ngento enjani ngikhuluma njengelihlahla nithini namarula bomb sibiza ukuthi umgano umgani kwakuthathwa lamaqembe emgani njenganyalo nje ehlumile ehlobo abantwana abancane emakhaya bafake wona thatha intambo ke uvake lamaqembe aboshwe lo mntwana uvale umembili bakhe nemuva bakhe nanga kuyintombinyana bofaka kumgaconyana avale litingono lamabele so esikhathi zamanje akusekho lento bathi bane malungelo bane freedom manje le freedom ufuna bayibheke bajabule baphinde basibheke nokuzwa uzwile ke mbukeli besikhuluma nje sibheka udaba lezintwala udokotela uyaveza into kunezintwala zefa ekhomba ukuthi kunefa elithite elikhona leza ilume bese kuba khona izintwala ebizwa ngama ingwenzenze lezo uyithola esigangeni kodwa mase kezangena wena seyifana nesichitho ngoba olala naye siya transferela kuwe kodwa uthi ziyalapheka lezo bese kuba nezinye futhi ezokungcolake zokuthi mhlawumbe umuntu ongaswali inhlanzeko naso zikhona ke lezi ayidinge kulashwa ukuthi ube nenhlanzeko uhlanzeke ziphele bese ekwatshitela udaba lwembungulu ukuthi ukhona imbungulu eziyifana zayikhomba ukuthi kunesikhundla thite lo omunye walakhaya mhlawumbe onaso or wena onaso lezi azikulumi wena uyalala lapho la zikhona khona zingakulumi kodwa lezi ezingekho right ziyakuluma vele awukuthi ubuthongo so into enjalo kodwa into ebalekile uma ukuthi udibana nesimo leso uyasho ukuthi ufuna niye kubalaphi bendabuko ababonayo bekwazi ukubukela ukuthi ziyisichitho lembungulu noma imbungulu lezi ezisymbolize ifa asibambe lapho asibonga kakhulu ukuthi usesengcenye yayo channel uqhubeke usilandele uqhubeke umbuzo udokotela uma ufuna nemibuzo ufuna ukumbuza yona noma ufuna usizo inombolo izo lezi ihamba ku screen ungakwazi ukuthi uphinde kusona. Bonga bonga.